Belgili bugün bolsa şu EPS topiktin kitabındaki neyo degan grammatikani o'tamiz. Birinchi. Neyo ekan. Bu grammatika. Qaysi qo'shiladi ekan qaranglar. Aytishga qo'shiladi. Ja, niye qo'shilsa dag'i? Постоянно o'shanda ham işte. Aytishchi sınatosh qo'shiladi. Sınatosh qo'shiladi ekan. Neyo. Bu tangalu. Tangalu bir narsani o'qib, biz tangalgan uchurda ayta olsa, мысалы бұл любой кете береді да о сен ертең америкаға кетесің дегендей да о сен ертең америкаға кетеді екенсің да дегендей ошондо кандай болуп калат 미국, 미국에 가 가다네요 болбойт да даалардын ордуна коюлат дейм постоянно мичүү 가네요 дейт да 미국에 가네요 деба 야 ошо 미국에 가네요 무슨 미사 사과로 그냥 내일 미국에 가네요 냅자 же болбосо sen башка degan кишине Koreycha жазып ay ne var? Koreycha sen degan. я жок сен өзүңөргө таң аласыңбы жок 저는 미국에 가요 갈 수 있어요 말하람부 냅자 ойлон албашка 갈 수 있어요 미국에 가네요 деп мисалы 친구가 미국에 가네요 деп Bilirsin. досум америкаға кетет экен деп о 한국에 가네요 친구, деп 친구가 же 가네요. болбосо кандай 도슨 Kore'ye gittin. 친구, 미국, 친구가 미국 가네요. 같은 미국에 나왔습니다. 가네요. 아하, 저 미국에 bar деген сөз қандай бізде? bar 있다. 있어요. 있어요. 있네요 деп таңғалса, мысалы ақшасы бар екен деп таңғалады. 돈이 있네요. 돈, ақша. 돈이 있네요. 돈 있네요. 전에 돈 таңғалу 있네요. логика는 이미지 오잖아. 있어요 дегенде 이제 뭐고는 бұл таңғалу uchunda 어연 орнына 네요는 қойылған. 있어요 деген орнына 있네요. 돈이 있어요 деп 소리를 해주면 돈이 있어요. ақша бар. 돈이 있네요에서 ақша бар екен 못 봤다? ақшасы бар екен 돼. таңғаласың. 돈이 있네요. 제 친구의 돈이 있네요. 제 친구의 돈이 있네요. 도슨 자, 말. жолбозы мына уктап туруңар эшикке чыксаңар эшик суук экен эмне деп айтасыңар уже сынат болчу карагыла чупта чуп 뭘, чуп не бул жок 춥네요. бул өзгөрбөйт 춥네요. бул качан жана 춥네요. оюн сөзү кошулганда гана 추워요 болуп калат 춥네요 болуп калат 밖에 습다 밖에 날씨가 춥네요 주네요. 날씨가 춥네요. 밖에 날씨가 춥네요. 일이 타막 난도에게네요. 간장 타막 되는 수 간다. 음식 음식, 뭐다? 음식이 이제 밥이 난도에겐 마, 맛있다. 맛있다 되겠요. 맛있다. 남도 간장 좀 당가나왔다. 맛있네요. 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 맛있네. 뭐 받침되게 틀 보고 간 스와 늘 보고 맛있네요. 내가 이다. 맛있. 야, niye duralım? ошо ныгыл окуйсуңар тура берет 맛있네요 бул сы таңгалара окуганда тээ болуп калат бирок бул жерде 맛있네요 болуп калат 맛있네요 음식이 맛있네요 제 밥이 맛있네요 кино кызыктуу экен деп таңгаласыңар кандай болот 영화 жок 이 жана 가 мүчөсүн коебуз да сынатоштор менен 영화가 영화가 재미있네요. 재미있네요. 돌아, 재미있네요. 뭔가가 있어요. 있네요. 이렇게 되나? 영화가 재미있네요. байқағыла. Но сына точку қандай деген, қызықты деген сұрауға жауап берген сөз, қызықтуның алдына, ушундай сөздің алдына не келет екен? Зататош келет. 영화 деген, кино деген зататошпу? Қандай сұрауға жауап береді 영화? Эмне деген сұрауға жауап береді. 네, 가 네. қосылады екен да. Значит, сына точның алдына келген зататошқа не қойылады екен мүшелер? 가, 영화가 재밌네 돌아. 자, 춘육도배 뭐 이해했죠? 춘육도배 테마 네요. 당갈로와 있어요. bakıyoruz kegle. Makumene norozobek birinci ne okuyoruz? Diyalog gene. 지금 지금 추워요? 추워요? 네. norozobek 지금 추워요?
네, 좀 춥네요. 네, 입사? 춥네요. şunu kaç kontrol 지금 추워요? 아주 지금 soğuk 아들 desem. 네, 좀 되긴 biraz 되겠다. 좀 biraz 춥네요. soğuk ekeğinde tan가서 네, 좀 춥네요. tan가다고? 네, 기기 딱 무슬림은 밀mek. 유유 합찰. 안근 emez. 한국 참 잘 만드네요더라. 모니카 씨는 한국 음식을 참 잘 만드네요. 내 목숨이 내가 아난 테스트 шуны тапшырады. Егер азиядағы оқысаң, тесттен біраз қиналып қаласың. Даже ақырғы сұрауларына жеткенде уже оқи албай жетішпей қаласың даже. Так, оқы. 그래요? 감사합니다. 네. 코토로, 모니카 씨는 한국 음식을 참 잘 만드네요. 네. 모니카 아이음 siz dedi. Monika'yım siz 한국 음식 degan yo'q. Kayı tamaktı çam degan ayabay degan so'z. Ayabay. Chal degan yaxshi. Mandı ne yo? To'ra, bizde qaranglar, mandilda degan eshittir barda. Pachimda l barlar. Mandilda. Bu l'lar yo'q bo'lib ketayotgan ha. Mandı ne yo bo'lgan. Bildingizmi? Mandı ne yo deysizlar. Yo bo'lsa bilu degan so'z qanday? Bilu, bilasizmi? 알다. 알다. 한다고 하잖아. 미래티 캔시스. 알네요. 메스를 조금 그냥 안 해요. 안 해요. 자쇼 엠니. 살다. 살다 살아요 뭐다. 상하가는 간다 어떻게? 사네요. 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 얘나 사또하러 간다. 사다 사다. 사또하드겐 사네요. 사네요. 약간은 역시 શું કહો 살다 자쇼 그렇게 많이 쓰다가 사네요 되게 자샤이 bizga sotib 사네요 misol mashina sotib mashinada yashaydi deb mashina sotib 자동차를 사네요 bo'lganda adashpag'lar maysini qaraysan tak o'yno 놀다 o'ynoga 놀다 놀아요 보다 qanday o'ynaydi ekan 노네요. o'yno emas none요 none요 deymiz 자, жақсы, 잘했어요. Так, кийинки грамматика бұл таңғалуда. Кийинки грамматика болсо не екен? Эмоцияларға байланышқан жана дықтан деген мүчө. Дықтан, дықтан. Бұл жерде үчөө эко екен, асо, осо. Үчүнчүсү йосо, анан хесо бар. 했어. Хесо. 했어. Бұл кайсы мүчө екен? Дықтан. Себепти айтып атканда, бирдеке болгондуктан мындай кылдым дейбиз, булар эмнеге кошулат? Этиштерге этишке. сынап тоштурууга. сынак тоштурууга. Себеби биз сулуу болгондуктан дейбиз да, туурабы? Дандуу болгондуктан, баргандыктан, келгендиктен, ойногондуктан, жашагандыктан, жегендиктен, туурабы? Баардыгы кете берет. Ошо грамматика кандай экен? Этишке жана сынатоочко дыктан мүчөлөрү кайсы экен? 어서, 에서, Асо, 나서, осо, йосо, хесо. Булар кайсы? Мисалы жана кайо деген сөз бар, бизде билебиз да, уже өзгөргөнүн ала аласыңар, Кайо, йону эле аласыңар дагы, касо болуп калат булчу. 갔어? Касо, баргандыктан болуп калат, Могойо, эмне бул? 지, тамакчы, 지, Мого, йонун алып туруп эле 먹었어. могосо, сон эле болуп койдуңар, Машойо, эмне бул? Машойо, кандай болуп калат? Ичкендиктен. 마셔서 болуп калат экен, 마셔서 дагы өзгөртүп алабыз. Дагы кайсысын өзгөртүп алабыз? Мисалы, окугандыктан. 공부해요. 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 кантип өзгөрүп калат? окугандыктан. 공부해 해서. 여서 되기라 해여서 эмес. 요ну алып 해서 болуп койсуңар, 공부해서. Оңой эле экен грамматика. Уже өзгөргөн эле этиштерге же сынатоштордун йолорун эле алып туруп, сону коюп коет экенсиңер, Мисалы, өткөн соо чакты деген кандай сөз окуп кандай? Кандай? Не деген макул? өткөн чакты кандай окуп атабайбы? өткөн чактык башкача. Могососо болуп калат. Могоссойого кара. Жегендиктен болуп калат, Могоссойо.
анда 먹었어요ны алат. 먹었어요. аны кандай окуат? Yo'ni alып ko'zinglar. 먹었었어, 먹었었어. же болбосо баргандыктан 갔어요. 갔었어. 갔었어. 네, 갔었어. 갔었어. 딱 마셨어서. 뭐 өткен чактагы колдонбойт деле мындайчы. жегендиктен деп элечи 가서. кечээ баргандыктан оже 가서. негизи башка дагы грамматика бар. немечи ал көп өрөк колдонулат ошогочу. мисалы 갔어요 да. 갔으니까 음, деген. 갔으니까. бул асо, осо, йосо көп колдонулбай калат. в основном 갔으니까 өткөн чактачы. карагыла. 니까 деген көп колдон. 니까, 으니까 деген колдонуп калат. бул дагы эмне экен? экинчи майнеси дагы бирөөнү коштук, асо, осонун дагы бир немеси бар экен. никка, карагыла. никка, же болбосо 으니까. 으니까 деген грамматика бар. 자, 으니까 жана никка экен. бул дагы эмне экен? дыктан күчөсү экен. мисалы, жана эле алабыз, кайра элечи, кегиле. могосо. кандай анда уже бизде немесине кошуп калат да. сүйлөмдүн негизине кошуп калат. машида, када, кантип өзгөрөт? када жана мокта. машида. булар уже далардын ордуна коюлуп калат да. асо, осо, йосолор йонун уже өзгөргөндөн кийин койсок, бул жерде эмне болуп калат экен? данын ордуна коюлуп калат экен, кандай болуп калат экен? мисалы, машида. маши пачим жок болсо никка дегенде болот. ичкендиктен болуп калат бул дагы. машиника кийинки. 마시니까. 가니까. 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 баргандыктан. жегендиктен пачим бар экен, мукта. 먹으니까, 먹기니까. 그 карагыла. 으니까 мына жерде турат го. никка бар экен, пачим жокто. 으니까, 먹으니까. 먹으니까. жегендиктен. өткөн чактары ушундай, ушуларды көп колдонулат. мисалы, машиника ичкендиктен де өткөн чактыкы. 마셨어요 болот. 마셔요, 마시다, 마셨다. кандай окуат ошондо? 마셨으니까. 니까. 마셨으니까 ичкендиктен. 가니까 кандай окуат? газ калат да, уже буларга баарына өткөн жакка ыникка коюлат экен. себеби пачимде уже 갔으니까. 갔어요. оёнун ордуна коюлат да, карагыла. мына 갔어요 деп жазабыз да, туурабы? 갔어요. оё жок болуп кетет экен да, ыникка коюлат экен анын ордуна. 갔으니까. кийинки кандай 먹었어요 болот өткөн чага. кантип өзгөрөт анда? оёнун ордуна коебуз. ыникканы. 먹었으니까 жегендиктен болуп калат экен. түшүнүктүүбү? Эчо. Ушу токтотуп неме кылып жазсаңар болот, көчүрүп, видеону көрүп атканда, токтотуп көчүрүп жазып. так, мынакей асо, осо, хесо оңой эле. када эмне болот экен? 가서, 갔어. 봐서, бос. 먹다, 먹었어. 먹어서, 먹어요 деген сөз да, 먹어요, 먹어서 болуп калат. 읽다, 읽어서, 공부하다, 공부해서, 운동하다, 운동해서. 운동해서 кантип которобуз? 운동 글쎄 спортне 마시간дыктан. 마시간дыктан, 공부해서. сабак окугандыктан. китеп окугандыктан. китеп окугандыктан, булай. 먹어서. тамак ичкендиктен. 가서. нерсе көргөндүктөн. 자, эми буну которобуз кегиле. жана айттым го, өткөн чак булда колдонулбайт да, мынага асо, осо окшошпой калат. мисалы, 가서, 갔어요 да. 갔었어 болбой калат да. 갔어서, 갔어서. себеби эмнеге? сүйлөмдүн этиши мисалы артында уже, мисалы артында өткөн чак менен колдонуп калат да буларчы. сүйлөмдүн өзү сүйлөм өткөн чак менен болот. бирок бул именно ортосуна келгенде кошулбайт экен. караңыз, жана өткөн чакта айткыбыз келсе жанагы ыниканы колдонобуз. мисалы, карагылачы, пега эмне дейт экен, окуйбуз. пега
아파서 가서 병원에 병 갔어요. 그렇게 갔어요. 작다 이거가. 니네 코 들어왔습니다. 배가 아팠어서 네, 아팠어서 배가 아파서 içimde. İç deniyoruz. P degen bu iç ha. Biliyorsunuz mu? Bilbeysiniz. P aytmadık böyle. Çok. P'nin başında ötkende görmüşsün. Almurut. Kursak. Takım bir ömreyle üçüncü mayıs P'nin. Keme. P'가 돼. kursak. 이제 iç ya. İçim apaso. 아파요 деген сөз не де? 오르왔다. 아파서 보고 왔겠나? 나 이온노나 көрдүңөрбү? 아파서. не болып жатыр сонда? İçim 오르간 ağrıtkanlıktan 난 병원 되게 얘네 병원에 갔어야 돼. 말리사 말리사가 말든 몇건 작가에서 그걸 갔어요. 네, 배가 아파서 병원에 갔어요. 자, 긴기 놓고 해보. 근데 약속 야구피 약속이 있어서 먼저 집에 갔어요. 니들 포도로스 보나. 앞 조루슈 앞테ker 조루슈 먹었는데 있어서 먹었는데 먼저 birinci cihette birinci 집에 갔어요. 이거 vardım. 이거 갔어야 돼. 왔어야 되죠. gettiğinde. işindeyken misal işinde erteye getip kaldılar. 약속이 있어서 먼저 집에 갔어요. 됐다. жолугушуу болгондуктан үйгө биринчи кетип калдым дейт. 집에 갔어요. түшүндүкпү? 어, түшүндүк оңой эле экен грамматика. 어, 자, ноутта кайта которобуз. кана окугула. 비가 비가 많이 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 와서 행사가 행- 행사가 주의소 취소되었다. 네. 뭐 의미 취소 조심스러워. 되다 되긴 atmena boluda 되다. atmena bolu. atmena 비가 나 비. atmena bolu. 행사 되긴 söz bu 행사. мероприятие ne demek? Kırgızca. мероприятие diye öğreneceğiz. мероприятие. мероприятие ne kim biliyorsa da konser bir 이샤라는 그 이샤라와라 행사 뭐겠노? 근데 비가 많이 와서 돼. 한 코드로 쓰는 맛. 비가 많이 와서 비가 많이 와서 장글 많이 코드로 보이서 하는 거. 비가 많이 와서 행사가 취소되었어요. 몇건 작다 이렇게나 되었다면 되었어요 보시게 된 거다. 단어나 우측 작다. 되었다는 뭐 기대 때대 진짜 어렵다. 비가 많이 와서 행사가 취소되었어요. 한번 들었겠미z? Jamg'ir ko'p jag'andiqdan jinoilish atmena bo'ldi deb kelsa, ne, ушуну жакшылап жаттайсыңар. Ча.